Hoofnuus vanaand, parlementslede beraadslaag oor president Cyril Ramaphosa se aansoek om sy afsettingsproses op die lange baan te plaas. Suid-Afrikaners word aangemoedig om hul besonderhede tydens die kiesersregistrasie naweek na te gaan. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Parlementslede het gehoor dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof geen wetlike bevoegdheid het om 'n uitspraak van die konstitusionele hof te evalueer nie. President Cyril Ramaphosa het verlede week 'n dringende interdik aansoek by die hof ingedien om die werksaamhede van die parlementêre komitee wat moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, te stop. Ramaphosa het ook 'n aansoek ingedien wat bepaal dat die artikel 89 verslag van 'n onafhanklike paneel hersien moet word. Die paneel het bevind dat hy 'n prima facie saak oor die Palapala saak het waarop die president moet antwoord. Die afsettingskomitee is verlede maand deur die Hoogste Hof opdrag gegee om Ramaphosa te ondersoek. Terwyl die Wes-Kaapse Hooggeregshof Ramaphosa se interdik aansoek op 15 en 16 Julie sal aanhoor, word LP's aangeraai om die aansoek teen te staan. Die ander opsie is om 'n brief in te dien waarin hy verduidelik wat die uitspraak van die Hoogste Hof beveel en die daaropvolgende riglyne wat die parlement moet volg. Our view is that the High Court is in no position to do that, because the order is already that of the Apex Court, and only the Apex Court can stay its own order. Advokaat Mokari sê Ramaphosa sal nie onomkeerbare skade ly indien die afsettingsproses voortgaan nie. All what the committee is required to do is to gather evidence and evaluate it. Those who have the evidence will be called by the committee, they'll be scrutinized, their evidence will be scrutinized. The president will have an opportunity to controvert that evidence and also adduce his own evidence. So that way then the president's rights are not imperiled. Die komitee sê hy is van voorneme om die interdik aansoek teen te staan as die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, versuim om dit te doen. One of the questions that might very well need to be answered, and we'll try to get it answered. It's whether, as a committee, we can adopt or we can oppose if the speaker decides not to oppose. But given what the legal opinion that we have received, I think we are on a good footing in that regard. But I will still petition the speaker to join us in opposing this interdict. Intussen sal die afsettingskomitee met sy werk voortgaan en volgende week vergader om 'n getuienisleier te kies. President Ramaphosa het intussen toegegee dat Suid-Afrika nog nie algehele vryheid ervaar nie weens sosio-ekonomiese uitdagings. Tydens die bekendstelling van die mylpale van vryheid veldtog by die Uniegebou in Pretoria, het hy die demokratiese regering se suksesse uitgelig. Hy het egter erken dat korrupsie, wanbestuur en swak dienslewering steeds afbreek doen aan die suksesse. Die land se demokrasie word geknehalter deur armoede, werkloosheid en korrupsie. Ramaphosa sê baie Suid-Afrikaners wag steeds op die beter toekoms wat in 1994 beloof is. We do not gather here to declare that our long walk to freedom is complete. Werkloosheid onder die jeug is sowat 46% en baie mense leef onder die broodlyn. Die grootste meerderheid Suid-Afrikaners is steeds uitgesluit van die ekonomie, terwyl grondherverdeling steeds sloer. Ramaphosa sê, daar is tog vordering ten opsigte van voorheen benadeelde groepe. The Milestones of Freedom, our program, is a commitment. It is a recommitment on our part. It calls on us to work hard and to ensure that the work that remains is work that must be done.
Die verkiesingskommissie se registrasie naweek vind Saterdag en Sondag plaas. Ramaphosa sê om jou stemreg uit te oefen, vereer diegene wat vir vryheid geveg het. Die verkiesingskommissie doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om die naweek te gebruik om hulle besonderhede op die kiesersrol na te gaan of om te gaan registreer vir die komende plaaslike verkiesing. Meer as 23,000 stemregistrasielokale sal Saterdag en Sondag landwyd tussen 8:00 soggens en 5:00 in die middag oop wees. Die OVK sê korrekte kiesersinligting is van kritiese belang vir 'n vry en regverdige verkiesing. The correct placement of voters in wards is crucial for the delivery of free and fair elections. The Commission calls on every voter to update their details, especially the address, as this will place them on the correct segment of the voter's roll. Therefore, the voter registration weekend offers an opportunity to ensure that voters' details are accurately captured and accordingly updated. Volgens die OVK sal alle registrasielokale oop wees vir kiesers. Duisende opgeleide OVK-personeel is ontplooi om die registrasieproses te fasiliteer. Stemgeregtigdes moet hul Suid-Afrikaanse ID-dokumente by hulle hê vir die registrasieproses. Die groen ID-boek, slim ID-kaart of 'n geldige tydelike identiteitsdokument is geldig. We also encourage all South Africans to play their part by registering to vote during the forthcoming registration weekend. We say get up, show up and vote. Bewys van verblyf is nie nodig nie, maar die regte huisadres moet verskaf word om te verseker dat mense in die regte wijk stem. Die getuienis van getuie J oor die digitale kommunikasievoetspoor van die sogenaamde informant Tumelo Nku en die verband met beweerde dwelmhandel sal agter geslote deure aangehoor word. Die Madlanga Kommissie het getuie J se aansoek vir 'n kamera getuienis toegestaan. Die digitale voetspoor verskaf meer inligting oor Nku se rol in die monitering, fasilitering en kommunikasie oor die beweging van die dwelms ter waarde van R300 miljoen. Die dwelms het tydens die Eroton dwelmklopjag verdwyn. Nku moes vandag voor die kommissie verskyn, maar dit is uitgestel tot volgende week. Die Madlanga Kommissie hervat môre met nog getuienis deur die geskorste Valkehoof, generaal-majoor Lesetja Senona. 'n Volbankregters van die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in die interdik aansoek van Cape Union Maat en sy voorsitter Philip Krawitz teen die Palestynse Solidariteitsveldtog. Dit volg na 3 dae van voorleggings deur beide partye. Krawitz sê die plakate en slagspreuke wat tydens betogings buite sy winkels gebruik word, is lasterlik en skend die maatskappy se beeld. Die Palestynse Solidariteitsveldtog het sedert die begin van die konflik in Gaza in Oktober 2023 gevra vir boikotte teen Cape Union Maat. Krawitz sê die veldtog se aantuigings dat hy volksmoord befonds en aandadig is tot kindermoorde in Gaza is lasterlik. The respondents have set out what they contend is their justification for their conduct. The respondents have been invited to tell the court why they are entitled to say that the applicants are, amongst other things, baby killers and genocide funders. We submit that they have failed, and failed entirely, in setting up any rational or sustainable basis for doing so. They raise no defence to the conduct which is set out in common cause on the papers, and in our submission our clients are entitled to an order in terms of the relief that is sought. Die veldtog sê sy protes is soortgelyk as die druk wat op apartheid Suid-Afrika uitgeoefen is. Hy sê indien die interdik toegestaan word, sal dit hulle muilband en sal dit ongrondwetlik wees. The PSC's reason for boycotting Cape Union Mart is not the religion or ethnicity of its founders and owners. It is the conduct of Mr. Krawitz. 85.2. Mr. Krawitz publicly and materially supports Israeli causes
that are deeply implicated in human rights abuses, addressed in the following subpart below. 85.3, Mr. Kravitz also holds leadership positions in quasi-state bodies of Israel that directly or indirectly enable the abuses. Uitspraak is voorbehou. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Wêreldleiers is versigtig optimisties na die ondertekening van 'n memorandum van verstandhouding tussen die VSA en Iran. Hoewel die dokument as 'n vredesdeurbraak bestempel word, lê onderhandelinge oor die taaiste kwessies oor die volgende 2 maande nog voor. Die partye het nog nie ooreengekom oor Iran se kernontwikkeling, sy beheer oor die Straat van Hormuz of die stand van Libanon nie. Die Amerikaanse minister van Verdediging, Pete Hegseth, maan dat sommige Europese lande nie hul verpligtinge teenoor die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie nakom nie. Dit ondanks die VSA se aankondiging dat hy van plan is om sy aantal troepe in Duitsland en Pole te verminder. Die ministers van Verdediging van NAVO-lidlande is in Brussel, België, byeen. Hegseth sê NAVO het die pad byster geraak en sy militêre rol op die agtergrond geskuif. That spirit faded after the Cold War ended. No longer focused on defending Europe, NATO 2.0, drifted toward out-of-area operations and things that had nothing to do with warfighting at all. Instead of tanks and fighters and air defenses, the focus has been on gender equity and climate change. Hegseth het sy teleurstelling uitgespreek met NAVO-lidlande wat verhoed het dat militêre basisse in Europa gebruik word om Iran se teikens aan te val. Hy sê die VSA gaan sy rol en posisie in Europa onder hersiening neem. It's a review that some countries will fail and others will pass with flying colors. In the end, the review is intended to both improve US force posture and basing and strengthen NATO 3.0. Die hoof van NAVO, Mark Rutte, het toegegee dat 'n nuwe NAVO nou nodig is. Secretary Hegseth was very clear about the need for a NATO 3.0, an alliance rebooted for the modern age. On that we all agree. We heard the US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is prudent to ensure NATO's forces are optimally arrayed to deter conflict and, if necessary, to defend against any threat. Die jaarlikse NAVO-leiersberaad vind op 7 en 8 Julie in Ankara, Turkye plaas. Ons gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. Die 2025-26 belastingopgawe seisoen begin op 1 Julie. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê outomatiese aanslae van ongeveer 6 miljoen belastingbetalers sal tussen 1 en 12 Julie uitgereik word. Nie voorlopige belastingbetalers wat nie aangeslaan is nie, kan hulle belasting vanaf 13 Julie tot 23 Oktober indien. Voorlopige belastingbetalers en trusts se indieningstydperk sal vanaf 22 Julie tot 22 Januarie 2027 strek. Die nuwe SAID-kommissaris Dr. Johnston Makubu sê belastingbetalers moet solank hulle dokumente vir die indieningsseisoen gereed kry. Fiscal income tax contributes the highest of all the taxes that we collect, in excess of 40% of the revenue that we collect. So it's a very important tax. And therefore, filing season then becomes very important for us to be able to communicate with taxpayers. We've got about 15 million interactions during any filing season, which means it's an opportune moment for us and the taxpayers to be able to interact. And we believe that that is a moment where we are able to demonstrate the trust. Makubu sê pogings word verskerp om te verseker dat die SAID dienste na gemeenskappe neem. We've always had what we call mobile tax units. We've got about 22 of them. Of course, it's a function of how much money you have in terms of being able to expand that fleet.
That fleet is very important for us because we're finding that there are people that are coming from far-flung rural areas into the cities to be able to get service. We think this is not sustainable, and therefore we have added now not the expensive buses. We've now moved into 4x4s. We think they are more affordable and we are able to expand the fleet. Die nasionale tesourie het vir die SAID vir die 2026-2027 boekjaar 'n teiken van R2,13 biljoen gestel. Die inkomstediens het verlede jaar R40 miljard aan belastingbetalers terugbetaal. Hulle benut ook nou die voordele van kunsmatige intelligensie om bedrog teen belastingbetalers te verminder. Veiligheidsmaatreëls is opgeskerp by die Sherwood stadsaal in Durban, waar Malawiërs die afgelope 2 weke skuilings soek, sedert hulle uit hul huise moes vlug. Spanning loop steeds hoog sedert betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in die land toegeneem het. Intussen gaan die deportasie en repatriasie van die migrante steeds voort. Kalmte en orde het rondom die Sherwood gebied teruggekeer na geweld tussen die polisie en ontheemde Malawiese burgers. Immigrasiebeamptes bespoedig nou deportasies, terwyl ander migrante per bus na 'n tydelike oorvloeiterrein by die ou inryterrein naby Noordstrand geneem word. Die eThekwini munisipaliteit sê die tydelike terrein sal binne 14 dae gesluit word sodra al die gestrande buitelanders gedeporteer is. Owerhede sê al die persone hier het 'n duidelike begeerte uitgespreek om terug te keer huis toe. The people who are gathered here, they are interesting to be going home, no matter whatever the difficulty it is, but they have to go home, and the more we do repatriate them, is the more the other ones are coming. Rather than that, we should be saying that at least now we relieved, they should be left less. But the more it is happening in our communities around, is the more they are coming here. Kom ons kyk na die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Die Suid-Kaap Kinder- en Jeugkore het weer eens sal merk op die internasionale verhoog gemaak. Die bekroonde ensembles het onlangs teruggekeer van 'n suksesvolle Europese toer. Hulle het gehore en beoordelaars beïndruk by een van die wêreld se grootste jeugmusiekfeeste. Die klank van Suid-Afrika het deur van Europa se mees gesogte konsertsale weergalm, van Duitsland en Nederland tot België. Die Suid-Kaap Kinder- en Jeugkore het internasionale gehore tydens hul onlangse Europese toer bekoor. Hulle het ook deelgeneem aan die 74ste Europese musiekfees vir jong mense in België en het met die tweede pryse in hul onderskeie kategorieë teruggekeer. Vir die jong sangers het die reis egter oor veel meer gegaan as net trofee. Dit was baie wonderlik en om te sien hoe hulle goed ook doen. Ek het laas jaar begin, so dis 1 jaar en ek wil definitief dit verder vat. It was a big honor and it felt really nice to be able to share our culture here in South Africa with people there in Europe. Just to be asked to go is such a wonderful experience as well. It's just a wonderful opportunity as well. The people there, the places there, it's beautiful. Everything is just so beautiful and I was extremely honored to be able to go. Die volgende stap is om die geleenthede beskikbaar te maak aan kinders uit alle gemeenskappe vir 'n eg Afrika klank. Ons wil 'n klomp nuwe lede trek wat ons kan help met ons Afrika musiek, want ons het juis oor die Afrika musiek staande toejuigings gekry. So dis my doel om vir die wêreldkoorspele oor 3 jaar 'n hele volle Afrika en Suid-Afrikaanse Afrika musiek te gaan aanbied.
Met hul vizier nou op die wêreldkoorspele oor 3 jaar, het hierdie jong ambassadeurs bewys dat musiek grense kan oorskry, kulture kan verenig en Suid-Afrika se stem met trots op die wêreldverhoog kan laat weer klink. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. Ons sportnuus is net hierna, sien jou nou. Bafana ondersteuners het vroeër gesê hulle staan bankvas agter Suid-Afrika. A win will definitely enhance our chances of qualifying to the next round. I think at the moment it's in our hands. It's a tough game. Czech, they're also coming to this game with the defeat, and they'll also look to get maximum points as well to stand a better chance of qualifying. But I'm very optimistic that the boys will show up, the boys will play well, the nerves are gone now, and we'll get the results that we need. I think Czechia a very organised squad, but I think Bafana have got the experience to come up against a European team that play very much similar football, and we're waiting for a 2-0 win. I think the captain will make a few critical saves for us, but I say Mbokazi scores a screamer to win the game, 2-1 for us. I think it's going to be 3-0 South Africa. We've got the right caliber of players, we've got the right caliber of strategies, the analysts are doing a good job, and I believe that if Czech played the way they played against Korea, then we definitely have a chance. 2-1 vir Bafana is my voorspelling. Dis dan al van die Afrikaanse redaksie. Ons wen die seuns van Suid-Afrika alles van die beste toe in hulle wedstryd teen Tsjechië. Daarmee groet ons tot môre aand, totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, hartlik welkom. Vandag bewolkte toestande oor groot dele van die land. Dan sien ons 'n 30% kans vir reën. Dit strek vanaf Limpopo tot en met die Weskaap. Vir môre steeds bewolkte toestande oor groot dele van die land. Steeds 'n 30% kans vir reën wat strek vanaf Limpopo tot en met die Weskaap. Dan sien ons môreoggend miskolle in die oostelike dele van die land. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word in die westelike dele van Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons eerste provinsie is Gauteng. Pretoria 'n maksimum van 19, Carletonville 7-18 en dan Vereniging en Springs het albei 'n maksimum van 16. Limpopo, Phalaborwa 13-21, Burgersfort 'n maksimum van 18 en Mokopane minimum van 8, maksimum 20. Mpumalanga, Mbombela 10-16, Imokondo 'n minimum van 8 en dan Standerton en Secunda albei 'n minimum van 6. KwaZulu-Natal, Kokstad 'n minimum van 5, Vryheid 10-17 en Ulundi het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 20. In die Oos-Kaap, Mthatha 8-16, Kumane 'n minimum van 5 en Gqeberha 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 18. Weskaap, Oudtshoorn 6-21 en dan Mossel Bay en George albei 'n maksimum van 18. Noord-Kaap, Kalvinia 9-21, Kroman 'n minimum van 7 en dan daar minimum van 8, maksimum 17. Vrystaat, Wepener 3-16, Gariepdam 4-16 en dan Welkom 'n maksimum van 19. Ons laaste provinsie Noordwes koel in die provinsie, Potchefstroom 5-19 en dan Mahikeng 'n maksimum van 20. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.